U hotelu Bistrica na Jahorini u četvrtak 29. novembra u 12 časova svečano će biti otvoren prvi internacionalni festival ekološkog i turističkog filma i promotivnih spotova Jahorina Fest, potvrđeno je Srni u upravi festivala. Ovako je prije 14 godina novinska agencija Srna obavijestila javnost o održavanju prvog izdanja Jahorina Festa. Bio je to pionirski poduhvat udruženja Jahorina Festa i televizije OSM sa ciljem da jezikom filma afirmiše ekološke i turističke vrijednosti ovog kraja, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta i ukaže na stalnu potrebu očuvanja životne sredine, ljudi, životinja i biljaka. Od ukupno 112 prispjelih ostvarenja, selekciona komisija festivala izabrala je ukupno 50 filmova koji su od 29. novembra do 2. decembra 2007. godine u hotelu Bistrica na Jahorini prikazani u 3 festivalske kategorije – ekološki film, turistički film i promotivni spot. Odabranim filmovima i spotovima ekološke vrijednosti, turističke ljepote i potencijale predstavili su autori iz ukupno 12 zemalja sa 3 svjetska kontinenta. Sad se čujemo, dame i gospodo. Dragi prijatelji, vaše ekscelencije, poštovani gosti, predstavnici medija, čast mi je zadovoljstvo da vas u ime organizatora prvog internacionalnog festivala ekološkog i turističkog filma i promotivnih spotova Jahorina Fest 2007, to je televizija OSM, pozdravim i zaželim dobrodošlicu na našu olimpijsku ljepoticu i poželim ugodan boravak na tradicionalnom otvaranju zimske turističke sezone na Jahorini. Vaše ekscelencije, dragi prijatelji, poštovani gosti. Olimpijska Jahorina kao jedna od najznačajnijih turističkih destinacija u ovom dijelu jugoistočne Europe i opština Pale koja svoje razvojne planove zasniva na prednostima koje donosi turizam i ekološki čista sredina, prave su destinacije za održavanje ovakvog filmskog festivala za koje vjerujemo da će postati tradicionalan i da će doprinijeti realizaciji pomenutih planova. Osnovni kriteriji za selektovanje filmova i spotova koji će biti prikazani na festivalu zasnivaju se na kvalitetu i iskrenom, poštenom autorskom pristupu. U takmičarskom dijelu naći će se ostvarenja prijavljena u 3 kategorije. Dakle, ekološki film, turistički i promotivni spot iz oblasti ekologije ili turizma. Ukupno, dakle, 51 ostvarenje. Nada se da će to i još mnogo toga u pratećem programu biti dovoljno da u ova 4 festivalska dana budete sa nama, da zajedno uživamo onome što je priroda podarila našim prijateljima iz 12 prijateljskih zemalja, čiji autori su uzeli učešće na ovom festivalu. Želim još jednom da se zahvalim našim prijateljima iz Olimpijskog centra Jahorina, turističke organizacije grada Istočno Sarajevo i opštine Pale, što su pomogli da Jahorina, pored pridjeva olimpijska, dobije i novi festivalska. Zadovoljstvo mi je što možemo da vas ugostimo, a autorima jedno veliko hvala što su imali povjerenja u nas i svoje radove poslali da budu viđeni i ostanu u riznici ovog festivala. I kao što je bilo i najavljeno, posla oko ocjenjivanja najboljih ostvarenja prihvatio se u tom momentu najkompetentniji žiri u regionu. Jerzy Kudela, ambasador Češke republike u Bosni i Hercegovini kao predsjednik žirija, Krunoslav Cigoj, istaknuti operski umjetnik iz Hrvatske, Mihael Šrojen, direktor Goethe instituta u Sarajevu, Juri Pičugin, kulturni ataše Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, Daniele Onori, kulturni ataše Italije u Bosni i Hercegovini, Milorad Pandurević, direktor Kinoteke Republike Srpske i Ratko Rozović, pisac i režiser iz Sarajeva.
Tokom narednih godina Jahorina Fest je prerastao u respektabilnu kulturnu manifestaciju na tlu Bosne i Hercegovine i regiona, a po svom programu, učesnicima i medijskoj pažnji svrstao se odmah uz Sarajevo Film Festival, postajući tako drugi po značaju festival u Bosni i Hercegovini. O tome najbolje govore eminentna imena iz svijeta filma, kulture i javnog života. Radi se o jednom izvrsnom festivalu koji na najbolji mogući način prezentuje u stvari turistički potencijal Republike Srpske, ali naravno i koji akcenat daje u stvari na zaštitu životne sredine, što je veoma bitno i bitni su takvi projekti uopšte da promovišemo. U ovom dijelu Republike Srpske uopšte i uopšte filmski festival promoviše na najbolji način Republiku Srpsku, dakle moji su utisci izvanredni. Mi smo dali podršku, naravno tako što smo prihvatili da budemo generalni pokrovitelj, a naravno podrška neće zostati narednog. Dakle, sve čestitke, oni to rade na profesionalan način, to su radili do sada, da nisu imali uspjeha i da nisu radili na profesionalan način, sasvim sigurno ne bi imali ovoliko izlagača, odnosno ovoliko konkurenata, 80 konkurenata u toku ove godine, ne bi bilo ovoliko posjetilaca, ne bi bilo ovoliko ambasadora koji bi dali podršku i samim svojim pristupom. Ministarstvo prosvjete i kulture ima zadovoljstvo da podrži jednu ovakvu manifestaciju, jer ona naravno ima smisao, ima jasan i racionalan povod organiziranja. Uvjeren sam dakle da će doprinijeti poboljšanju slike o Republici Srpskoj, da će doprinijeti poboljšanju korištenja kapaciteta koje imamo i da će na kraju krajeva unaprijediti prije svega turizam, ali i ne samo turizam. Iz razgovora sa ljudima koji stoje iza cijelog ovog projekta razumio sam dakle da se dijapazon interesovanja festivala želi širiti, da se žele dosegnuti i neki novi horizonti, a naravno sve čini, kako bih rekao, jedno podizanje senzitivnosti kad je riječ i o čovjekovoj okolini, i o turizmu, i o ukupnim mogućnostima. U tom smislu mislim da jeste važno da festival iz godine u godinu raste i da naravno od iduće godine iza jednog ovakvog projekta stoji vlada, a ne ministarstvo pojedinačno, jer bi to otprilike značilo da smo u vladi Republike Srpske potpuno jasno razumjeli koncept koji ovaj festival želi imati u budućnosti. Ali još jednom želim da kažem, taj festival izuzetno važan jer ekologija i turizm, ovo je jedan faktor činjelos integracije, saradnje između naroda, faktor dijaloga, jer turizam i ekologija ne znaju granice i ovo je za sve zemlje i Evropu i za Bosnu i Hercegovinu ono što ujedinjuje svih. Pa ja ne dolazim samo na skijanje ovdje i na šetnju, dolazim i vrlo rado na taj festival koji je veoma značajna inicijativa i ove godine ima 21 zemalja, 70 filmova. Ja mislim bilo je kandidatskih filmova kao preko 140, znači bit će kvaliteta ove godine i baš mi je drago da se taj film nastavlja i sada iduće godine kad bude 5. Jahorina Fest, to će biti kao tradicionalni. Vrlo sam srećan i zbog činjenice da u ovom slučaju, čak i ako ruski ambasador se opredeli za neki pogrešan film, da visoki predstavnik neće imati bonska ovlašćenja da poništi tu presudu. U ime vlade, federacije, premijera i svoje osobno ime i ministarstva federalnog pozdravljam i dajemo podršku jer smo mi evo jedan od pokrovitelja ovako važnog festivala. Ja se posebno želim zahvaliti organizatoru ovog ovako predivnog festivala koji nam je omogućio da nam pokaže i dokaže kako film, festival, ekologija, turizam nemaju granica. Ja vam čestitam i želim da se ugodno osjećate ove večeri i da nam to priuštite još dugo, dugo. Znate šta, ja na kraju kad razmotam film o Jahorina film festivalu vidim da su mi svi slučajni, a da je namjeran samo jedan, a to je moj, ako mogu reći, prijatelj Mirko Despić i bez njegovog inata, onog poznatog bosanskog inata, ovog festivala ne bi bilo ne 6 puta, nego možda ni drugi put. I očito da nam takvi ljudi trebaju, kao što je on, kao što je Jurinko Rajić, koji organizuje festival crtanog filma u Neumu, kao što je Mili Tiro, koji organizuje blues festival u Mostaru, svi uprkos nama političarima. I zato im hvala.
Ja sam prvi put ovde na ovom festivalu i jako mi se dopada njegova neposrednost, njegova organizacija, njegov stvarno trud svih ljudi koji rade ovde je veoma vidljiv i mislim da je festival jako dobar i pun zaista naslova iz celoga sveta. Ja zbilja sa najlepšim željama i namerama da ovaj festival zbilja nadraste, da to bude jedan nadnacionalni, kulturni, turistički, privredni, društveni, socijalni, pametni festival, jedna smotra dobrih namera. Znači, gospodo, odrešite kesu. Scenarista i producent Radoš Bajić. Dobro večer, dobri ljudi festivala na Jahorini. Hvala vam na Grand Prix-u, jako smo ponosni što smo dobili ovu nagradu. Ovaj film smo napravili sa mnogo ljubavi, pa nam jako znači da ste tu ljubav prepoznali. U ljubavi nam živeli. Generalno ja se ovde uvek osjećam nekako kao kod kuće i mislim da je to i prirodno i uvek je neka srdačna dobrodošlica u pitanju, sada i u ovom zvaničnom smislu, jer sam sada došao kao glumac na festival i zaista sam jako lepo dočekan i jako mi je drago što se ovakve manifestacije ovde održavaju. Mislim da je ovo jako važno, to je nešto sam već pomenuo u ovom govoru povodom otvaranja festivala, ali zaista mislim da je vrlo bitno da se razvija kultura u čitavom regionu ravnomerno, a ne samo centralizovano. I'm amazed, it's wonderful. Zadivljena sam samom dobrodošlicom našeg naroda, zadivljena sam Sarajevom i Palama i cijelom organizacijom ovog festivala i zahvalna je na tome što ste je pozvali. Ovakvog festivala je koji je nekako manje produkcije, je raznovrsnost tema, različitost vrsta i bogatstvo produkcija, različite estetike filmova koje dolaze iz cijelog svijeta, tako da je pred nama članova žirija baš jedan veliki, nezahvalan i veliki posao. Mi nismo mogli pokušati naći neku zajedničku crtu tih filmova, sem kvalitete, zanimljivosti, aktuelnosti i načina na koji su oni prezentirani u svom žanru. Ja sam u žiriju za 6 kategorija i stvarno u svakom ima jedna vrsta različitosti, uzbudljivosti tih filmova, uzbuđenja rada na tim filmova koji su niske produkcije i na nekako je ta idejnost tih filmova vrlo bila značajna i prevladajuća kad smo ocjenjivali te filmove. Pod meni je zadovoljstvo da ove godine najdirektnije učestvujemo kada je u pitanju donošenja odluka o tome koji od filmova su najbolji ili među najboljima. Ovo nije prva saradnja moja sa Jahorina film festivalom i ranije godine smo sarađivali i lično, ali i sa Akademijom umjetnosti, posebno na početku kada je festival zaživljavao, tako da mi je sad zadovoljstvo da vidim da je festival izrastao u jednu ozbiljnu instituciju koja pravi te spone sa svetom, sa Evropom, pre svega, ali gledajući sada selekciju ove godine, vidim da granice nema i sa istoka i sa zapada dolaze vrlo dobra ostvarenja. Ono što mene kao čovjeka koji radi na javnom servisu na nivou države interesira jeste također saradnja između dva i najmanja grada u ovoj zemlji, a ovdje imamo dva velika grada koji sarađuju na jednom projektu, podržavaju kulturu i umjetnost, a znamo da su kultura i umjetnost nešto bez čega ne možemo i ne smijemo, bez obzira koliko ima mnogo otpora i pritisaka da se
kulturi ne otvore vidici na pravi način i da nekako kulturni poslanici ostanu u zapećku. Sam sam ja imio Senate suho zlato, osvojio 4 nagrade, moj Globus i ja isto osvojili 3 nagrade, znači i dan danas nešto ovako snimamo. Sa Jahorinom film festivalom upoznao sam se sa vašim direktorom u Solinu dole, znači tu, i od tada naprijed do danas, mislim, sarađujemo, znači ima 5 godina tu. Išli smo zajedno u Italiji, mislim, za mene je festival Jahorina jako dobar festival, trebalo bi da bude još tih festivala. Buongiorno! Amici, prego! I sad došao je on, mi smo pošli gore uz Baščaršiju, odmah ovdje za čoška i stoji na Rajdna Zelenera. I Conte viče, mamma mia, bamio, bamio, znaš. A ona žena što tamo radi trgovkinja, ma bježi kaže stari, šta ti imaš to kada gledaš? Pa to mi je ostao u uspomenu. Pozivam gospodina Antonija Contea, počasnog predsjednika Savjeta Jahorina film festivala i počasnog predsjednika ITKO-a, Međunarodnog komiteta festivala turističkog filma, koji je sa nama od samog početka. Pozdravimo ga. Adesso si prego cortesemente Antonio Conte, presidente onorario di Jahorina Film Festivale, presidente onorario di Comitato Internazionale di Festival Cinematografici del Turismo, che è con noi dall'inizio, di salutare la pubblica. Dobrodošli, welcome, willkommen, soyez les bienvenus, benvenuti a Pale per questa 6ª edizione del Festival del film turistico ed ecologico. Dobrodošli na 6. izdanje ovog festivala turističkog i ekološkog filma i promotivnih spotova. Saluto dame i gospodo. Saluto il rappresentante del governo, Pozdravljam predsjednika vlade, il sindaco di Sarajevo, il sindaco di Pale, tutte le autorità diplomatiche e tutte le altre autorità e i colleghi giornalisti intervenuti a questa manifestazione. gradonačelnike, sve predstavnike gradskih vlasti i naročito kolege novinare. A questo saluto aggiungo il saluto del Comitato Internazionale di tutti i festival del film turistico ed ecologico. I ovom pozdravu dodajem i onaj ispred udruženja, odnosno ispred komiteta, Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova i promotivnih spotova, di cui questo festival fa parte
e il direttore Mirko Despić è il vicepresidente di questo comitato internazionale. Jahorina Film Festival je sastavni dio ovog komiteta, a gospodin Mirko Despić je podpredsjednik. Un saluto particolare anche dal Festival Internazionale del Film Turistico Italiano, che come sapete quest'anno a giugno ha celebrato il Giubileo d'Oro, 50 anni di vita. Također vas pozdravljam u ime Međunarodnog festivala turističkog filma i ekološkog filma koji se održava u Lečeju, a ove godine, kao što to neki od vas znaju, proslavio zlatni jubilej 50 godina postojanja. Che anche quest'anno il Festival di Pale abbia un grande successo. Rinnovo i miei saluti a tutti e i miei ringraziamenti per avermi ancora confermato presidente onorario di questo festival. Želim još jednom da vam se zahvalim prije svega što ste mi učinili čast da budem počasni predsjednik ovog festivala, a ovogodišnjem Jahorina Film Festivalu, u ovom 6. izdanju, želim mnogo uspjeha. Grazie. Grazie a lei. Jahorina Film Festival. Od 22. do 25. septembra u hibridnom izdanju. Petnaesto jubilarno izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkog filma. Svi su dobrodošli. Osjetno je festival porastao, nekako je postao moćan, postao je značajan, dobio je neku težinu i toliko nam je i zadatak naravno teži kod izbora filmova, ali istovremeno znamo i da je to pravi onaj pomak za ovakvu manifestaciju, jer ona može samo razvijanjem da postane ono što se zove centralni filmski događaj. I Jahorina Film Festival je to ove godine baš onako pokazao. Pa meni je drago što sam primetio da Jahorina Film Fest ove godine, a mislim da je to već i zadnjih par godina da se pojavljuje, naime da Jahorina Film Fest ima jedan problem, a to je sve veći i veći broj prijavljenih filmova, što iziskuje jednu oštriju, da ne kažem suroviju selekciju tih filmova, što jeste, ja sam to i na uvodnom govoru rekao prilikom otvaranja festivala, što jesu neke slatke muke i dobro je da je tako. I to potvrđuje da Jahorina Film Fest sve više i više raste. Nije korektno da sad ja kažem da je već većinu stvari vezano za ovaj festival izrečeno u prethodni govornici, ali mislim da bih kao jedinstven zaključak izneo da ovaj festival je prvo okupio ono što je najvažnije, veliki broj vrlo kvalitetnih filmova iz 21 zemlje, da je to bilo i u tematskom smislu obilje i da je to pokazalo da ovaj festival iz godine u godinu postaje sve značajniji. S druge strane, i prateći događaji su na neki način pomogli da festival ovakav kakav je dobije na značenju i mislim da je ono što je najvažnije bilo da je postignuta jedna vrlo prijatna atmosfera i da smo svi dosta sa zadovoljstvom i pratili festival, a s druge strane imali smo i šta da vidimo, što smo naravno kao i članovi žirije konstatovali. Najvažnije je ipak okupljanje i jedna pozitivna atmosfera, susreti autora prvo sa takozvanih jugoslovenskih prostora, a takođe i sa svih strana sveta i to je već neko apostrofirao, ta atmosfera pomirenja i lepog druženja, mislim da je najznačajnija za ovu manifestaciju i ja joj želim stvarno u budućnosti da se dalje razvije i da svoje programske celine još bolje upotpuni u budućnosti. Yes, last time we were here. Prošle godine smo ovdje bili da radimo, radili smo kao članovi žirija i raditi kao član žirija je zaista težak posao s obzirom na to da morate da vidite mnogo filmova. Došli smo u jedno čudno mjesto gdje su bili pomalo čudni ljudi, međutim prošle godine smo došli ovdje da radimo, upoznali smo mnogo prijatelja, a ove godine smo došli iz čistog zadovoljstva, odnosno da te svoje prijatelje vidimo i ponovo posjetimo.
Okay, and you're supposed to give me a kiss in front of camera for doing this again because there was a camera problem and I've had to do it all. How many times have we done it? 3 times. Disgraceful. Twice a week. Okay, thank you for this interview. Thank you. You're welcome. It was a kind of blackmail, but a nice blackmail. Come on up here. A ja bih sada volio da pozovem gospodina Mirka da primi ovu maskotu koju sam napravio. за неговото усилие, което той държит и който фестивалът в тези кризисни моменти всички знаем колко е сложно да се фестивал да се съществува. Поздрави, хвала. Pored glavnog programa, u okviru Jahorina film festivala održava se niz manifestacija koje svrstavamo u takozvani prateći program. Izbor najboljih ekoloških projekata u Bosni i Hercegovini u saradnji sa fondovima za zaštitu životne sredine, okoliša iz oba entiteta jedna je od najvažnijih manifestacija na festivalu. Cilj ove manifestacije je da promoviše napore koje dobitnici ovih nagrada zajedno sa fondovima čine na očuvanju životne sredine putem investiranja u projekte od značaja za lokalnu zajednicu i šire. Želim da vas pozdravim u ime Međunarodnog festivala ekološkog i turističkog filma Jahorina film festival koji se ove godine održava već 7. put. Drugi put je već odnosno ovo je druga godina da u saradnji sa našim prijateljima iz Fondova za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku resornih ministarstava dodjeljujemo nagrade za najbolji ekološki projekat u Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu u pitanju samo milionski projekti, u pitanju su projekti od malih projekata iz osnovnih škola pa do velikih projekata koji su infrastrukturni i finansiraju se iz naših fondova. Na nama je zadatak trenutno da obnašajući određene funkcije damo taj svoj doprinos i zato smatram savršeno prirodnim da mi i promocija ovakvih projekata i ovakvih sadržaja znači finansiramo i podržavamo u svakom pogledu. Ono što se tiče nagrada, za nas je to bio jako složen posao, preko 400 projekata je bilo. Vi ste vidjeli da smo pokušali da napravimo jednu lepezu kako bismo potaknuli i druge, a ovo je primjer da jednostavno sa zadovoljstvom možemo reći da su to dobro urađeni projekti, kvalitetni, dobro namjenski potrošena sredstva i dobro napravljena dokumentacija, što je za nas jako bitno. Mi smo, vjerovatno ste i vi svjedoci, potpisa sporazuma između 2 fonda uz koordinaciju i saradnju oba ministarstva i životne sredine Republike Srpske i Ministarstva okoliša i turizma Federacije. Znači, mi želimo da izbjegnemo svaku moguću katastrofu koja bi se dešavala negdje unutar administrativnih linija gdje bi se možda preklapale nadležnosti ko što treba da radi. Mi smo sporazumom definisali da to radimo zajedno. Fond za zaštitu životne sredine u pravom smislu riječi postoji, znači zbog građana, zbog lokalnih zajednica i mi ćemo ove projekte podržavati u budućnosti. Također smo u liniji da napravimo znači takozvanu zelenu ekonomiju, znači da jačamo svijest građana i da ekologija i životna sredina nije samo znači čišćenje obala, rijeka, ovo što smo vidjeli, životna sredina je i ekonomija. U okviru pratećeg netakmičarskog programa tokom ovih godina održavane su i različite radionice. Edukacija je program sastavljen od Jahorina film festival teen programa i mini Jahorina film festival radionice. Oba programa posvećena su najmlađim ljubiteljima filma i kroz njih je do sada prošao veliki broj mladih ljudi i djece učeći svoje prve korake u stvaranju filma.
Ja se opitam da oni uspiju malo da bude zatvoreno. Kad će biti naš film? Kad se mi to radi sam. Nema se tako. Da, je ne snijala, je dobro. Ne možemo kaže, Nas trojica smo došli ovde da vam predstavimo školu ili bolje reći radionicu crtanog filma SCF 98 iz Niša. Članovi su Slobodan Milošević, Zoran Stefanović i ja, dakle Dejan Dabić. Zoran Stefanović je glavni animator i šef našeg studija. On crta praktično likove, pozadine, radi pokrete, Slobodan Milošević sklapa, a moj zadatak je da osmišljavam priče i pravim storyboardove. Ovu školu prvi put smo pokrenuli 2004. godine, najpre u Nišu, a do sada smo bili gosti mnogih festivala, recimo festivala dečjih humora u Lazarevcu, filmskog festivala u Sopotu i tako dalje. Znači, bili smo na raznim festivalima, evo, da bismo došli ovde i kod vas na Pale, da sa učenicima srednjoškolskog centra na Palama i srednje škole 28. jun iz istočnog Sarajeva napravimo jednu malu animiranu špicu za potrebe Jahorina festa i tu animiranu špicu vidjet ćemo na zatvaranju. Radni naziv je Sačuvajmo Jahorinu, dakle jedno 16-17 dece je učestvovalo u izradi ove špice koju ćete moći da vidite i na zatvaranju, a vidjet će i vaši gledalci. Masterclass programi u kojima najeminentniji umjetnici i filmmakeri prenose svoja iskustva u problemima njihove branše i načinom njihovog prevazilaženja i Jahorina Film Festival Eho, program prikazivanja nagrađenih ostvarenja širom Republike Srpske, čime dajemo doprinos decentralizaciji kulture i mogućnost da najbolje filmove sa festivala prikažemo i publici iz ostatka Republike Srpske. owner of an Oscar, but I do have a nomination to the American Academy for a film about the Chernobyl disaster. So this time, trumpet blowing, a little promotional film for... Neki od vas su prošle godine mogli da vide prezentaciju koju sam ovdje napravio. Entonces vamos a... Which one is this? So this is the sculpture improving. I have, they then move outside sculpture in sunlight. Ja sam skulpturu zapravo pravio na sunčevoj svjetlosti i zato imamo ovdje sled slike koje će nam Sara tu pokazati. The eyes get... On zapravo predstavlja planinu. Ja sam večeras rekao uspjeha, recepta za uspjeh, za sreću, za bogatstvo, za ljubav, ne postoji recept koji vi treba da sledite da biste uspjeli u nekom poslu. Sigurno je da morate da imate dobru priču, to je prva stvar. Druga stvar da je vi lično volite, da ste lično vezani za tu priču i da ste posvećeni. Onda dolaze ta znanja koja su neophodna da se ta priča i prenese i finansijerima i da se kasnije realizuje. I
tu su sad niz daljih okolnosti koje će ovaj neki film učiniti uspešnijim finansijski na tržištu, neki će učiniti manje uspešnim finansijski, ali često se događa i to autorima ne treba da bude opterećenje da ukoliko taj film nije našao svoj trenutno put, nije se monetizovao na tržištu, to ne znači da je njegova vrednost manja. Večeras imam dvostruku ulogu, dakle večeras sam konferencije, ja sam inače i direktor turističke organizacije opštine Foča i imam dvostruki razlog za radost zato što večeras gledamo pobjedničke filmove sa Jahorina festivala, a s druge strane mi smo osvojili srebrnu borovnicu na ovom festivalu u kategoriju turističkog filma, tako da je zaista prelijepo biti večeras ovdje, a i zadovoljstvo mi je što se javljam gledaocima OSM televizije. Pa Jahorina film festival se već etablirao kao jedna ozbiljna filmska manifestacija i ove godine su nam organizatori ponudili mogućnost da nekoliko filmova sa tematikom koja nam je vrlo bliska, turističkih filmova u stvari o Izraelu, da prikažemo u našim prostorijama. Kao što vidite, zato postoji interes i večeras ćemo vidjeti 3 epizode iz serijala Izrael, zemlja molitve i grijeha. Sa posebnom pažnjom, festival je svojim gostima nastojao vrijeme u našem gradu učiniti što zanimljivijim. Predstavljeni su im najznačajniji turistički potencijali u okruženju, zanimljive istorijske lokacije, a nije nedostajalo ni dobre zabave. Ostade mi samo duša u svome
Jahorina Film Festival je projekat koji integriše. Zaštita životne sredine i s tim u vezi razvoj turističke privrede je nešto što je zajednički interes svih građana Bosne i Hercegovine. Ta integrativna nit prepoznata je i od strane čelnika naša dva grada, istočnog Sarajeva i Sarajeva, te je 2000. godine potpisan protokol o saradnji na ovom projektu, što je festivalu dalo novi, svjež vjetar u leđa u nastojanju da ispuni svoju funkciju i doživi vrlo značajnu domaću i međunarodnu valorizaciju. Moje zadovoljstvo je i tim veće što je supokrovitelj i grad Sarajevo iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam isticao i ističem i mislim da grad Istočno Sarajevo i grad Sarajevo moraju i trebaju da sarađuju, da imaju saradnju. Naročito ove dvije stvari kojima se bavi ovaj festival, to je ekologija, to je turizam, to je infrastruktura, to je ekonomija. Inače, grad Istočno Sarajevo je spreman da podrži sve kulturne manifestacije u gradu Istočnom Sarajevu, podržavamo te manifestacije, a ova manifestacija koja u sebe uključuje još dvije veoma važne stvari za grad Istočno Sarajevo, to je ekologija i turizam, zaslužuje još veću pažnju. Grad Sarajevo je olimpijski grad, okružen olimpijskim planinama, i malo manjim i malo većim, i naravno da smo se sa radošću pridružili manifestaciji koja ima privredni karakter, turistički karakter, a zašto ne i kazati da se i na ovaj način pokazuje, pošto je internacionalni festival, i politički karakter. Dakle, hoćemo da kažemo da su naše olimpijske planine zajedničke, i Jahorna, i Bjelašnica, i Trebević, i tako dalje. Dakle, sve je to u sklopu jedne regije, jedne cjeline koja hoće da s pravom zauzme jedno značajno mjesto u turističkoj ponudi. I nema zdrave pameti koja neće nešto tako i podržati. Direkcija festivala priprema nove projekte u okviru glavnog i pratećeg programa. U 2015. godini u saradnji sa prijateljima projekta najavljeno je podizanje ljestvice kvaliteta svih festivalskih sadržaja i pozicioniranje među najrespektabilnije manifestacije ove vrste u regionu. U tu svrhu, glavni takmičarski program festivala značajno je izmijenjen, tako da su po prvi put primat na festivalu dobili dokumentarni i kratki igrani film, te smo na festivalu, pored autora, mogli vidjeti i glumce, što je dodatno doprinijelo učvršćivanju pozicije Jahorina Film Festivala u regiji. Taj profil festivala zadržan je do današnjeg dana i predstavlja stepenicu više u odnosu na prethodni period. Ove godine smo odlučili da festival obogatimo sa novim festivalskim kategorijama, tako da smo uveli kategorije dokumentarni film i dakle njegove podkategorije, kratki igrani film i animirani film. Vidjeli smo da se to ove godine pokazalo kao dobar potez jer smo dobili ogroman broj filmova na festival. Dakle, u predselekciji smo imali preko 2700 filmova, što je ovako malo nevjerovatna cifra, ali naša selekcijna komisija je uspjela da odabere 95 filmova iz nekih 28 zemalja, tako da sa te programske strane festival je zaista dobio na kvalitetu. Dobili smo filmove koji su krajem prošle godine i tokom ove godine igrali na mnogim svjetskim poznatim festivalima koji su tamo osvajali nagrade. Došli su nam autori iz svih krajeva svijeta. Evo da kažem da su nam gosti stigli od Kolumbije do Kine, dakle imamo gosta na festivalu i to je jedan novi kvalitet.
Uslijedio je period održavanja festivala pod COVID-19 uslovima. Festivali su otkazivani ili održavani u prilagođenom formatu. Uprava festivala je odlučila da 2020. godine održi online festival. Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog filma Jahorina Film Festival u svom jubilarnom 15. izdanju bit će održan od 22. do 25. septembra u Palama u takozvanom hibridnom formatu u projekcionoj sali Festivalskog centra, na lokalnoj TV stanici i online. Jahorina Film Festival je pokrenut 2007. godine u organizaciji udruženja Jahorina Fest i televizije OSM Pale. Osnivač, umjetnički direktor i selektor festivala je Mirko Despić. Adio querida, no quiero